svetinje naše duše štite. Krajišnike svoje ponosite. Krajišnike svoje ponosite. Čuvari krajine vode vas u Stari Majdan, koji je od Sanskog mosta udaljen svega 9 kilometara. Ova varošica nalazi se u podnožju Majdanske planine, a prosječna nadmorska visina iznosi 190 metara. Stari Majdan spada u najstarija naseljena mjesta na području Bosne i Hercegovine. Na brežuljku Troska, nedaleko od Starog Majdana, pronađeni su ostaci nekadašnje rimske talionice, a dokazi iz istog istraživanja pokazuju da se u Ljubiji ili Briševu nalazilo sjedište tadašnje rimske rudarske administracije. Neposredno uz pravoslavni hram Uspenja Presvete Bogorodice, na riječici Gračanici i danas stoji rimski most. U listini Bele četvrtog od 20. jula 1244. godine po prvi put nakon dugog vremenskog perioda pominje se oblast poznata pod imenom Donji Kraji. Cijelokupno područje današnje Staromajdanske parohije bilo je uključeno u pomenutu oblast, a u sklopu tadašnje župe Sana u kojoj se pominje rudnik Stari Majdan. U drugoj polovini 16. vijeka turski sultan izričito je naredio njegovo reaktiviranje i potpuno stavljanje u funkciju Otomanskog carstva. Od tada do danas Stari Majdan nezaobilazno je mjesto društveno-političkog, kulturnog i duhovnog života sva tri naroda u ovom dijelu Bosanske krajine. Dobrodošli u parohiju Staromajdansku, jednu od zaista drevnih, a isto tako mučeničkih i stradalnih parohija naše eparhije Bihać-Petrovačke. Kada je u pitanju parohija Staromajdanska, njeno istorijsko trajanje ne možemo sa sigurnošću da datiramo, ali ako pogledamo istorijske artefakti koji se ovdje nalaze oko nas, ovaj prostor, s obzirom da je riječ i o rudnom području, je bio naseljen još u predrimsko vrijeme, a most koji se nalazi ovdje odmah blizu crkve iz rimskog perioda govori nam da je ovaj prostor bio naseljen i u rimsko vrijeme. Ovaj prostor je bilo mjesto topionice jer se topila željezna ruda. Samim tim, tu gdje je bio izvor prihoda za stanovništvo, onda je sigurno ovaj prostor Staroga Majdana bio naseljen još od ta davna i pradavna vremena. Istorijski tok naše parohije je takav da ona je pretrpila razna mučenička stradanja i golgote kroz svoju istoriju, tako da već turskim osvajanjem ovih prostora ona je bila mučena, stradalna, razarana, obnavljana, pa tako isto kroz Balkanske ratove, tako kroz Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, a isto tako i kroz ovaj posljednji rat. Ali uvijek se nađe ono dobro u ljudima koje pobjedi, tako da pored svih tih silnih stradanja ljudi se pokažu ipak ljudima i dođe do obnove ne samo ovoj parohiji, već uopšte života i življa na ovim prostorima. Pričajući priču o Starom Majdanu, put nas je odveo i u obližnju Suvaču, gdje još uvijek živi pokoja pravoslavna duša, na imanju svojih djedova i pradjedova. Jedan od povratnika je i Ostoja Praštalo, koji pamti Suvaču svog djetinjstva. Pamtim je puno naroda, djece, škola je ovdje čak bila i prije rata. Pa ovo ti je selo nigdje oko 120 domaćinstava brojalo. Oko 400 žitelja, tako otprilike svako je imao porodicu, najmanje porodici bilo 4, 5. Škola bila puna djece, sad nema ništa. Najgore što su je zaboravili sad i oni mještani koji su ovdje rođeni. Koji su ovdje rođeni, zaboravili su to i niti dolaze, niti obilaze. A kad su ljudi iz Suvače počeli odlaziti?
Pa, ovi koji su odlazili u inostranstvo na rad, oni su, muški su odlazili, ni ženski nisu ni odlazili. A sad ovo poslije rata je izbjeglištvo, to je otišlo sve, niko se nije ni vratio, rijetko ko se je vratio. A i onaj ko se je vratio, on je to većinom prodao ili je umro, tako da nema ništa. Ostalo je nas par ovdje ima. Kako su živjeli stari, sjeća se Ostoja, pamteći ljude u poljima, na njivama, ali i radničke autobuse koje su ljude vozili na posao i vraćali s posla. Valja podsjetiti da je u Suvači nekad postojao rudnik, a zapravo sav ovaj kraj vijekovima je naslonjen na rudarsku proizvodnju. Ipak, od zemljoradnje i stočarstva nikada se nije odustajalo. Radili su u firmama, većinom su radili u preduzećima i bavili se poljoprivredom. Poljoprivredom su manje, kako su preduzeća rasli, poljoprivredom se manje bavili, ali svi su mahom radili u firmama. I u Šip, Sana, Sanski most, građevinsko 20. oktobar, keramika, rudnik. Bilo je firmi dosta, radilo se. Metalorad, Famos. Znači sve je bilo naslonjeno na Sanski most? Sve na Sanski most bilo naslonjeno. Sve. I onda je došao rat? Došao rat, nesretni. Razvalio sve to što je valjalo, uništio i eto šta vidiš. Gdje smo sad? Nigdje. Odluka o povratku u rodno selo nije bila laka, priča nam Ostoja Praštalo. Očekivali su ovdašnji ljudi veću podršku, ali ona je izostala jer izgleda nikome nije bilo stalo da se sanski Srbi vrate na svoja ognjišta. Ostoja nije odustao. Ja sam odlučio, računao sam ja da će to malo drugačije biti. Mislio sam da će naše vlasti to malo drugačije uraditi. Kao muslimanski živalj što su oni. Oni su vratili se svakom svoje i kupuju za bagatele od Srba. Zadržali se i tamo i vamo. Koliko je to sad dobro, to ja u to da ne ulazim. A kako je izgledao povratak? Šta? Kako je izgledao povratak? Pa, nazor je to sve išlo. I onaj koji je želio vratiti se, bilo je tije drugi koji su išli ometali da se vrate. Jer ja sam bio u to jedno vrijeme u toj grupi za povratnike. Pa odeš danas, dogovoriš se jedno, sutradan dođe drugi Srbin u opštinu dolje u Sanu, kaže nemojte vi to ništa raditi, te kuće, neće se oni vratiti, on se moće da prodaju. Mada je bilo interesanata za povratak, ali su dolazili pojedini pa su to razvaljivali. Mislite da je bilo više podrške da bi se više ljudi vratilo? Da je bilo podrške, bi vratilo, kako da ne bi. Pa izuzetno fino mjesto, imali asfalt, struju, vodu, trgovine. Ovdje su svi imali prirodni pad vode, ovdje ne plaćaš ništa, svaki imao svoju šumu, svoje drvo, vodu svoju nije plaćao, nije ništa. Asfalt, školu, sve je bilo. I kako se ne bi vratio? A jeste se pokajali zbog povratka? Pa nisam se ja pokajao, šta ja znam, na svome sam. Slobodno mogu otići proći gore. Boga mi dok sam bio u izbjeglištvu, odeš onu šlamu ili kako mi kažemo šlamu trešnju da ubereš, onaj misli da ti ništa u životu nisi imao. Galami, psuje, to čuda. Znači najljepše je na svom? Ma najljepše je na svome. Možda će drugi reći da nisam u pravu, ali oni će se kasnije udariti u glavu pa reći može biti. Ima njih koji su i snašli, Bože moj, ima i koji su na neki način snašli se. Kako su to, ja sad ne znam. Ima i žive solidno, žive dobro. A šta ja znam, meni bitno da nisam nikome dužan, da imam pojesti, imam popiti. Nikome ne dira. Nemate problema? Nemam problema, nemaju ni jedni ovdje problema. Ima oni sitni, malo u početku je bilo. U početku se ja vratio, ali ja sam ovdje među prvima. Nije među prvima, nek prvi sam došao ovdje. Prvi sam došao ovdje. Čak sam dolazio i poprijeko Krušumu, dolazio ovdje obilaziti ovo svoje. Dok je bio još sfor ovdje i sve. Poprijeko iz Ljubije dođem ovdje u noć. I tako sam ovdje. Ali eto imao sam sreće, prošao sam gore kroz neko minsko polje i sada sad znam gdje su mi. Nisam potreban ni jednu naći. Nekakva mi je sreća poslužila. Sad šta ja. Znači Vukovac je zavičaj? Pa Vuko mene, zavičaj Vuko je. Mada nisam imao nešto, neke obradive zemlje za povratkom je nešto. Imao sam nešto malo više šume i to. Ali zemlje obradive nisam imao toliko. Sve je većinom gore na kućištu starom. Malo je to pristranak. Teže je to bilo zabrađivati. A ovo sad ovako. I kako ste preživjeli te dane u povratku? Pa Boga mi poteško.
Došao sam ovdje bez ičega, nisam ni tačke imao. Boga mi, ja i žena smo morali, dok smo nabavili tačke, ručno drva u tačke pa doći raj sebi. Bilo vrlo teško. I onda smo počeli malo poljoprivrednom baviti se. Sadili smo paprike po par duluma. Paprike, pa onda one krastavce, kornišone, pa svakako. Sve je to gurlo dok se nije došlo do pemzice neke. Jes neka minimalna, ali redovna je dobra. Dadno pa tako kako bude. Ali opet radite, bez obzira na penziju? Pa radi se ovo što se može uraditi. Ovo nešto malo oko poljoprivrede i jesti. Ne radi se puno, ali radi se ono što je potrebno raditi. Pretpostavljam da ne planirate nikudicu uveče. Pa ja nemam namjeru. Ja nemam namjeru. Gotovo šta sam ja već u 70. godinama, kud ću ja sad, nemam ja kud. Zar već toliko? Pa toliko je. 71. sad. Da. Dobro izgledate. Raga, dobro, dobro. Eto šta moraš. Znači vi ste ipak na kraju da se umiremo zadovoljni životom u svom selu. Pa jesam, ja sam zadovoljan u svom kraju, na svome i slobodan, šta ja znam, kako se ko osjeća, ali ja se osjećam zadovoljno. Iako u Staromajdanskoj varoši više nema pravoslavnih Srba, živi sjećanje na njih. Snimajući Stari Majdan, naišli smo na Jasmina Zahića, čestitog i iskrenog Bošnjaka koji žali za minulim vremenima, ali i za ondašnjom varošicom, čiji je nekadašnji sjaj postao davna prošlost. To je bilo čaršija snova, 6 trgovina, 5 kafana, 3 mjesnice. Jedan autobus ide za Podivljaču, rudari izlaze iz Kamerada, jedan autobus ode za Ljubiju, Rudnik. Vraćaju se prva smjena, druga smjena, vraćaju se iz Križišća, tu čarši. Gospojna, vašar, naš majdanski bio vašar za Gospojnu. Hašlamska prva nedjelja u junu mjesec, hašlame kad uspiju. Žilo se, nikada neće biti onako kao što je bilo za vrijeme Titine vladavne. To je bilo čaršija za primjer. Opština odavdje rošla. Mi smo imali kino sve do 75. Imali svoj kino dvoranu. Sana nije imala kino dvorane. I naše kino preselilo u Sanu, opština. Oduzelo kino. Vatrogasno društvo, najstarije u Bosanskoj krajini, 1864. Isadak ima grb u vatrogasnom domu, gdje je bilo. Najstarije vatrogasno društvo u ovome dijelu. To je bio život, niti koga pitao, idu poddačan, idu 10 kola ovogam sunce što grije. Parkiraju se od crkve gore u moje ulice, dakle. I vintaju se vinte, katolci tam parkiraju od čaršije, od pošte, a mi majdanci domaći prolazimo konjskim kolima kućama. Raspređaš konja i čača rahmetli izađu u gostionu. Na piće sa kolegama od tima svojim radnim, ili bil katolik ili pravoslavac, nije gledalo se. Sjede tu, no u čaršiji 3 kafane sam bilo. 3 mjeseca, 6 trgovina, splitska trgovina radila. Ja nisam u Sanu, morao sam kad moram otići nešto iz opštine. Ništa. A danas skroz drugačije. Pa ne, ja sada za Kutic Gara moram otići u Sanu. Eto. Za Kutic Gara moram otići u Sanu. Da popijem kafu, odem na benzinsku, ne milim birtno onda. Pa nije bilo to čaršije, nije bilo nadaleko ko što ovdje. Tu je 9 džamija, bilo i crkva pravoslavna, najstarija u Banjalučkoj krajini, zvalo se Banjalučka krajina. To se slagalo, to se živilo, to se nije gledalo. Ni ko je šta, ko me pitao u školu? Ili onaj iz Podivljača, ili onaj iz Stare Rijeke, katolik ili pravoslavac ili ja musliman. Ko me pitao? Niko me nije pitao. Uči istoriju o Sutjeski, od Neretve. Vjekovna pravoslavna prošlost obojena tradicijom, žrtvom i ponosom jedini su čuvari sjećanja na nekad brojnu i bogatu srpsku zajednicu ove Sanske varošice. Još je zapisano, od starina u ovoj parohiji nalazi se na sjeverozapadnoj strani varošice Starog Majdana jedna crkvina, koja je sasvim obrasla u grmlje i zasuta velikim kamenjem, koje svakako izgleda da je od starinskog groblja. Narod drži da je tu još prije pada Bosne pod Turke bila srpsko-pravoslavna crkva, iako zato drugih jasnijih i pouzdanijih dokaza nema. Pravoslavni su ovdje prisutni zaista dugo i odavno.
ne možemo sa sigurnošću reći, ali s obzirom da znamo kad su formirane prve eparhije i mitropolije, kao što je mitropolija Dabrobosanska, pa kasnije mitropolija Banjalučko-Bihaćka, Bihaćka eparhija, pa evo u naše novije vrijeme eparhija Bihać-Petrovačka i sami hramovi, pa i ovaj hram u stvari svjedoče o tom dugom trajanju pravoslavnih na ovim prostorima. Do izvora istorijskih imamo zaista dosta, s obzirom da je ovo područje bilo uvijek trusno u smislu različitih političkih previranja, ekonomskih stremljenja, osvajanja kojekakvih naroda, onda je zaista čudo da su mnogi dokumenti, pa i sama groblja i grobovi, ostali sačuvani kao živi svjedoci tog istorijskog trajanja. Posebno se možemo zahvaliti Dionisiju Marinkoviću, koji je iza sebe ostavio dosta pisanih dokumenata vezano za život pravoslavnih Srba staromajdanskog kraja, gdje on opisuje to mučeničko stradanje koje on svjedoči iz svog ličnog primjera, ali i iz primjera svojih predaka koji su tu živjeli i koji su po pričama opisivali život i stradanje pravoslavnog stanovništva. Dionisije nije imao formalno bogoslovsko obrazovanje, samim tim nije mogao postati sveštenik, ali bio je narodni učitelj preko 35 godina i iz svoje škole iškolovo izučuje vrlo značajne velike ljude za uopšte Sansku, jako važne za Slansku kotlinu. Pa tako možemo slobodno reći da pored 6 fakultetski obrazovanih ljudi, on je odškolovao i 3 doktora nauka, Tošu Zurnića, koji je bio opozicijni političar u Kraljevoj vladi i Banovini, svoga sina Ljubomira Marinkovića, koji je bio muzikolog, koji je živio i radio u Sarajevu i dolazio je u Prijedor i Sanski most da pjevačka društva uči notama. Ljudi su znali pjevati i postojale su jako dobra pjevačka društva, ne samo u Prijedoru kao većem centru, već i u Sanskom mostu, ali nisu poznavali note, odnosno nisu znali čitati note. Tako da je zadatak njegov bio da dolazi ovdje u rodni kraj, da pomogne svojim zemljacima u savladavanju te tehnike čitanja nota. Dušan Marinković je završio prirodoslovne nauke i radio je na visokoj školi i gimnaziji u Sarajevu, tako da pazite, ako ste vi školovali ljude od 1865. pa negdje do 1900. godine i za to vrijeme iškolovali 3 fakultetski obrazovana čovjeka i 3 doktora nauka, onda je to zaista nešto veliko i grandiozno i vrlo značajno za prostor Starog Majdana i Sanske kotline. Staromajdanski Srbi razvili su značajan kulturni život. Širila se pismenost, čuvali su se običaji, a sve to zahvaljujući hramu koji je oduvijek okupljao pravoslavne vjernike. Značajna je baš jedna činjenica koju sam Dionisije kaže, on nekako poziva svoje pravoslavne Srbe da se ujedine u molitvi. Pa kaže, kamo sreće da je danas onako po Božje, pa makar i slabi hramovi bili. Dakle, citirajući svoga džeda sveštenika Popa Stojka, koji je bio izuzetno pobožan čovjek, koji je kao sveštenik toliko revnovao za crkvu, toliko služio svome narodu, da su mu noge znale oticati od klečenja na molitvi. Zato Dionisij konstatuje da mi danas možda imamo dobre i jake hramove, ali nam fali pobožnosti. Staromajdanski kraj je teško postradao tokom Drugog svjetskog rata. Kao što sam malo prije rekao, stradanje staromajdanske parohije je zaista veliko i mučeničko. Nijedno ratno dešavanje nije ovdje prošlo da nije bilo stradanja. O tome ide i prilog i stradanje sveštenika Ilije Marinkovića, koji je još za vrijeme Begovine postradao tu nadomak Starog Majdana prema Suvači, a Prvi svjetski rat, a Drugi svjetski rat je učinio zaista svoje. Preko 550 Srba staromajdanskog kraja, mislim na sela Koprivna, Oštra Luka, Brdari, Suvaču, Batkovce, Podvidaču, pa sami centar Starog Majdana su strahovito postradali od strane Ustaša, tako da je taj zločin i genocid bili zaista nešto zastrašujuće, pa evo danas, nažalost, pravoslavnih u Starom Majdanu i nema. Moram reći da je ovdje zajednica zaista dobra. Mi smo naučili da živimo jedni sa drugima, naučili smo da stradamo,
naučili smo da praštamo, naučili smo da obnavljamo. Ovdje su podjednako stradali i pravoslavna bogomolja i katolička crkva i džamija, tako da je to nekakav čudan zaista usud koji nam se desio, ali nadam se da će to biti ovako jedna dobra poruka za budućnost, da trebamo zaista biti ljudi, da treba da poštujemo i uvažavamo jedni druge, a Majdan to jeste, jer je ovdje zaista jedan susret kako religije, tako i različitih civilizacija još od rimskog vremena do danas. O tome svjedoči Rimski most, staro groblje ovdje. U starom Majdanu imate jednu jako zanimljivu situaciju da su ljudi pronalazili neke neobične kugle koje također svjedoče o nekoj neobičnoj situaciji koje su se ovdje dešavale, mada mislim da je to više vezano za rudno područje, jer se nekako, čini mi se, po tim nekim geološkim znanjima ruda formira u tom nekom loptastom obliku, pa tu pored crkve imamo ostatke tih neobičnih lopti. Stari Majdan je značajan po tome što ima jednu čuvenu vodu za koju se vjeruje onaj ko je popije, on se zaljubi u Stari Majdan i ostane da živi u njemu. Bez obzira što u Starom Majdanu više nema pravoslavnih Srba, ovdašnji hram izgleda ljepše nego ikad, jer on je jedini koji čuva molitvenu uspomenu na brojne generacije, koji su ovdje nikle i ponikle. Staromajdanski hram jedina je uspomena na narod kojeg u ovoj varošici više nema. Ja se nadam da je to tako kako i kažete i trudili smo se da ga obnovimo. On je bio spaljen 1995. godine. Što se kaže, ostali su samo zidovi. Obnova je išla sporo, ali temeljno. Blagoslovom tadašnjeg episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma i paroha Ljubomira Samarbića krenulo se sa obnovom. Hram je bio pokriven, a onda mojim dolaskom na ovu parohiju 2014. godine nastavili smo dalje sa obnovom. Hram je osvećen 2022. godine blagoslovno episkopa Sergija, tako da je u potpunosti stavljen u upotrebu blagovjernom narodu, tako da se pravoslavni narod i Srbi ovoga kraja Koprivne, Podvidače, Brdara sakupljaju ovdje malo redovnije na molitvu. Inače, svaka od tih mjesta ima svoje hramove, tako da je ovo, mi smo sačuvali ovo naš katedralni hram i on ima svoju jednu posebnu dušu i posebno poštovanje. Koliko je važno da oni koji potiču iz Starog Majdana i okoline ne zaborave svoj Stari Majdan i ovdašnji hram? Mislim da ova obnova u stvari nam dovoljno govori koliko je to važno, jer da nije bilo tog osjećaja da se treba vratiti izvoru odakle čovjek potiče, ne bi bilo ni ove obnove. Moram da pomenem da je situacija bila ovakva 2014. godine. Bili smo ovdje za veliku gospojinu koju proslavljamo kao hramnu slavu, sabrani na molitvu i jedna žena je tu onako baš plakala teško i kada smo razgovarali pitala me, oče, zašto je hram u ovako žalosnom stanju? Ja sam je samo pitao, a gdje su Srbi Staroga Majdana? Ona je rekla, oče, ako ćete vi raditi na obnovi, ja ću vam dovesti Srbe Staroga Majdana. I tako je zaista i bilo. Bila je veliki trudbenik, nažalost u vrijeme korone upokojila se. Nije dočekala čin osvećenja, ali čuvamo uspomenu i na nju i na zaista taj veliki čin koji je ona učinila, jer je sabrala oko sebe sve znane i neznane ljude koji su pomogli u daljoj obnovi ovoga hrama i ove zaista velike svetinje. Moram reći još i ovu činjenicu koja je jako važna da se istakne, da Staromajdanska parohija je parohija sveštenomučenika i stradalnika, poput svetog Visariona Saraja, rođenog 1714. godine, koga je put odavde odveo put manastira Gomionce, a onda put manastira Pakre, a preko manastira Pakre put Svete zemlje, gdje se obrazovao u hrišćanskom duhu i imao je velika znanja i želju da se vrati u zavičaj, da sprečava pravoslavne da konvertuju, da prelaze u drugu vjeru i nažalost nije mogao, pa je ostao u Transilvaniji gdje je u Rumuniji branio pravoslavnim Rumunima i savjetovao ih, učio da sačuvaju svoju vjeru, svoj vjerski identitet i od strane austrijske, odnosno austrougarske vlasti mučenički je postradao u Kufštajnu, tako da gdje je bio zlostavljan i Rumunska crkva ga je proglasila za svetim, a kasnije 60. godina i Srpska pravoslavna crkva je to također učinila, tako da njegov spomen mi držimo ovdje, jer je njegovo porijeklo upravo ovdje sa obronaka planine Staromajdanske i parohije Staromajdanske.
O staromajdanskim Srbima ostale su samo da svjedoče knjige, zapisi i grobovi, a ponajviše ovdašnji hram, u kojem će se okupljati neveliko stado Hristovo da posvjedoči svoju vjeru, ime i jezik, jer bar toliko dugujemo precima, čiji su grobovi sjeme nekog novog naraštaja, neke nove nade u svijetle dane, koji će, vjerujemo, tek doći. Krajišnike svoje ponosite. Krajišnike svoje